Eto, probili smo taj led, da kažemo, osvojili smo prva dva dvoja na svjetskim prvenstvima. Iako nas jutro očekuje jedan težak meč protiv neugodne ekipe Čilea, ali opet nadam se da smo tu favoriti i da ćemo ostvariti još jednu pobjedu na svjetskom prvenstvu. Kako ti izgleda igra Crne Gore u prva dva meča? Rekao bi se da ima još dosta rezerve, što je svakako ohrabrujuće da nismo dostigli maksimum. Pa dobro, jeste, ima još tu dosta rezerve, dosta stvari i treba da se poklopi. Međutim, ja mislim da mi možemo dosta bolje i da će to u narednim utakmicama da se posloži i da će to izgledati puno bolje nego što je ove prošle dvije utakmice. Kakav je Čile, što možeš da kažeš o njima? Pa to su neugodna reprezentacija. Jedna koji gaje španski sistem koji nama ne odgovara, vidjeli smo ove dvije prethodne utakmice. Međutim, mislim da imamo vremena da se spremimo i da ćemo držati taj neki naš ritam trčanja dobrog. Imamo bolju rotaciju od njih i da ćemo ostvariti pobjedu. Crna Gora je ponovo favorit, kao što je bilo protiv Irana. Jeste li spremni za tu ulogu? Nije toliko često bilo da je Crna Gora favorit. Pa jeste, kao što vidite i sami, nama to ne odgovara ta uloga favorita. Mi uvijek kad imamo ulogu favorita teže igramo i ostvarujemo pobjedu. Ali nadam se da će jutro ta pobjeda neće dolaziti u pitanje. Meč je važan i za pripremu za ono što slijedi, jer u glavnoj rundi nema lošeg protivnika. Tako je, bitno je da dođemo, da sutra pobjedimo tu utakmicu, da ostvarimo tu pobjedu kako bi ušli sa više samopouzdanja u drugu rundu koje nas očekuju jako neugodni protivnici.